Na vile mumeelezwa, hakuna mtu atatolewa kwa nyumba yake kwa nguvu. There will be no eviction. Kila mwananchi tutakupatia mahali ya kuishi ukingojea nyumba ijengwe. Hiyo ni kazi yetu. Tutakupatia pesa ya miaka miwili ukae mahali, lipe rent kidogo. Tukimaliza nyumba unarudi kwa nyumba yako na kazi inaendelea mbele. Hapa vile mmeambiwa, kwa wale watu karibu 400 wanaishi hapa, tutaweza kujenga nyumba hapa karibu 10,000. Actually 12,000 tunaweza kujenga hapa. Kwa hivyo tutaweza kuhakikisha kwamba wale 400 wanaishi hapa wanarudi kwa manyumba yao, na vile vile Wakenya wengine wengi ambao saa hizi hawana mahali ya kuishi, wanaishi mahali vitongoji, wanaishi mahali hakuna sewage, hakuna maji, hakuna stima, hakuna barabara, wanaishi mahali inaitwa slums. So tunataka kuhakikisha kwamba wale wanaishi katika sehemu zile tuwaondoe pale, tuwaweke katika manyumba mazuri ya estate na